बीजेपीच्या सगळ्या स्टार प्रचारकांची फौज गोंयांत बीजेपीच्या प्रचाराक देवल्या। गोंय घटक राज्य जाल्या उपरांत जितली कामां जाल्ली ना तितली बीजेपीच्या कार्यकाळात सरकारान केल्यात म्हणून फोंड्या नितीन गडकरी उलयलो। हळदोण्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीन ग्लेन टिकलोचो प्रचार केलो। निर्धार केलेला आहे की गोव्याचा विकास करायचा असेल, गोव्याला जागतिक स्तरावर पर्यटनाच्या आकर्षणाचं केंद्र बनवायचं असेल, गोव्याला चांगले रोड बनवायचे असतील, गोव्याला चांगले पूल बांधायचे असतील, गोव्याचं पर्यटन तिपटीने वाढवायचं असेल, गोव्यामध्ये उद्योग आणायचे असतील, गोव्यातले मांडवी आणि जुवारी नदीवर आम्ही जलमार्ग तयार करतोय, तिथे एक मोठं फिशिंग हार्बर बांधतोय, 11 नॉटिकल मैल समुद्रामध्ये जाऊन त्यांना फिशिंग करता येईल, त्यामुळे आमच्या कोळी बांधवांचं उत्पन्न 5 पटीने वाढणार आहे। लग्न आमचं झालं, मुलं आम्हाला झाली आणि गावात लाडू वाटणारे भलतेच आहे। गोव्यात भाजपचं सरकार, दिल्लीत भाजपचं सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या खात्याचा मंत्री मी, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर, ते आधी मुख्यमंत्री, आता लक्ष्मीकांत पार्सेकर मंत्री, सरकार आमचं, पैसे आम्ही दिले, लग्न आमचं झालं, मुलं आम्हाला झाली, लाडू वाटणारे भलतेच फिरून स्ट्रक्चर सांगा उभे असा, पण फोंड्यात खरेच कितें गरज असा हाचो आजपर्यंत विचार कोणीच करूना। दिसंदीस वाहनांची संख्या वाढत वता, 2 व्हीलरची संख्या वाढत असा, सकाळी फुडें फॅक्टरीन वचपी अनेक व्यक्ती ज्या जाग्यार पार्किंग मेळटा थंय पार्किंग करता, एखाद्या पार्किंग लॉट किंवा वाहन 4 व्हीलर आसा 2 व्हीलर आसा, प्रत्येकाच्या घरान गोंयांत वाहन आसा, आजपर्यंत 2 व्हीलर आसताले पण दिसान दीस 4 व्हीलर सुद्धा येवपा लागला। कि कांग्रेस के नेता का एक भाषण हुआ था 1980 के दशक में, और उस नेता ने बड़े शान से कहा कि दिल्ली से जब 1 रुपया निकलता है तो जनता तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। सार्वजनिक घोषणा की 90 पैसे आमचे, 10 पैसे तुमचे। राष्ट्र आश्चर्यचकित था। उन्होंने कहा कांग्रेस का इतना बड़ा नेता जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने घोषणा की कि जनता का पैसा जनता के खजाने से जब चलेगा तो 1 रुपया निकलेगा तो 1 रुपया ही बैंक के खाते में जाएगा। इसलिए आज जब मैं ग्लेन के समर्थन में यहां आई हूं आप सबसे वोट मांगने, तब इतना ही कहूंगी कि यह वोट उस पार्टी के लिए है जिसने सैनिकों के साथ 40 साल के संघर्ष के बाद भी न्याय किया। ये वोट उस नेता के लिए है जो गोवा से दिल्ली गया, लेकिन दिल्ली की तरफ और हिंदुस्तान की सरहद की तरफ जब नापाक इरादों के साथ पाकिस्तान ने देखा तो सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरे विश्व में ये संदेश दिया कि अगर ललकारोगे तो हिंदुस्तान भी मुंहतोड जवाब देना जानता है। तुम्ही म्हाका डबल मतांनी निवडून हाडटले आनी हे सगळें म्हणून हांव तुमकां आनी फावट चड आनी चड रोखडे करून म्हणटा, कित्याक तुमी तुमकां वेळ दिवन टायम दिवन तुमी मोठे संख्येन हाडिल्ले आसा आनी फाटी आमकां हात जोडून मागता की आमकां मोठ्या संख्येन तुमी आमकां पळय निवडून हाडपाचें। काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष लुईझीन आनी पर्रीकाराचें सेटिंग आसा। इतलेंच न्हय, ताच्या सेटिंगाची काँग्रेस हावजात चर्चा जाता। काँग्रेसीचो ट्रोजन डिमेलोन प्रुडंटाच्या हेडोनात बॉम्ब घालो। ट्रोजनान 2 दिसां फाटीं मिडिया मुखारय ही गजाल वाऱ्यार घाल्ली। दुसरे वटेन बीजेपीन काँग्रेसीचो जाहीरनाम्याचो पंचनामो केलो। Tell me one thing, setting between whom? I am now holding the setting responsible to the president. So you are saying there Because is a setting between Luizin Falero and Bharatiya Janata Party. Manohar Parrikar. You are saying there is a setting between Luizin Falero I have said and Manohar Parrikar. And I have said it on that letter. This charge is not coming from directly from me. The perception was going on out, but the charge has been made by a very senior AICC member in the presence of MK Sheikh, and I told MK Sheikh,
please inform this to the president. And this was done when Rahul Gandhi's meeting was being done at the Fatharda grounds. I used to be there and reach home every morning, next morning at 1 o'clock. You're making a very serious thing. Very serious. I've written it to him. You are saying All India Congress Committee senior functionary believes that there is a setting between Goa Pradesh Congress Committee chief and the Raksha Mantri of the Bharatiya Janata Party. Yes. And I'll tell you this. If you put an investigative agency to find out this truth Setting? of the setting, you will find out that this statement is made in the Congress House every day. दुसरे वटेन काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी सचिन पायलट बीजेपी आनी पर्रीकाराचेर उलयलो. पर्रीकाराची रक्षा मंत्री म्हूण कामगिरी खंय अपेक्षे प्रमाण ना म्हूण ताका परत धाडटात. But he's always been super CM. You see, that's the dichotomy of our democracy, that he has become Raksha Mantri. And I'm sorry to say, but as defense minister, his performance has certainly been under question. I don't think there has been any defense minister before who has been so disinterested in his job. It's a very important job. It's one of the top jobs in the government. But I don't think he's really, lived up to the stature of a defense minister that is required. And you talked about super CM and super CM. We don't know how many layers there are. But the fact is that Mr. Gadkari has come and given a new twist to the story. So they might as well be frank and upfront and say that so-and-so will be the CM face. But they're shying away from that for obvious reasons. So we'll know the internal pulls and pressures of the BJP, what might come out after March 11th, we don't know. But I can tell you that they're not forming the government in Goa. Therefore, I'm confident that we will form a government on our own. And this is also reflected with the fact that चुनाव आने वाले थे, तो भारतीय जनता पार्टी एलाइज को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किया और कांग्रेस पार्टी को ढूंढने की बहुत एलाइज ने कोशिश की है. BJP was seeking allies and the allies were seeking the Congress party, but we decided after due consideration that we will contest on our own. पायलटान हळदोण्या काँग्रेसीचो उमेदवार अमरनाथ पंजेकराची प्रचार सभा केली. We are not saying that we have not made mistakes in the past. हर इंसान गलती करता है, नीतियां भी गलत बन सकती हैं, लेकिन नीयत खराब नहीं है. The intention of the Congress party has been to sacrifice, and I stand here assuring you, आप वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे तो यहाँ के लोगों का विकास होगा. अब ये छोटा मोटा पार्टी जो खड़ा हुआ है, इसमें वोट डाल के अपना वोट खराब मत करना. इलाके ने 5 साल का देख लिया बीजेपी का शासन, अब कांग्रेस की बारी है और कांग्रेस सरकार में आने वाली है. इस बात को सब मान चुके हैं, इसलिए अपना वोट जाहिर ना करें, अपना वोट खराब ना करें. या हळदोणच्या मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांक आयज हांव या माचयेवयल्यान या प्रसार माध्यमाच्या वतीन हांव उलो मारता की तुमचे मत पेट्यार करू नाकात, तुमचे मत स्प्लिट करू नाकात, तुमचे मत हे हातार दियात, तुमचे मत हे विकासाक दियात, तुमचे मत परजळीत फुडाराक दियात, तुमचे मत अमरनाथाक दियात, तुमचे मत काँग्रेसीक दियात, या काँग्रेसीच्या उमेदवाराक दियात, जैतिवंत करा तुमचो आमदार म्हूण तुमच्या या गोंयच्या विधानसभेन म्हाका धाडात. हांव तुमची निराशा करचो ना. बीजेपीचो खासदार नरेन सावयकारान काँग्रेसीचे जाहीरनाम्याचो पंचनामो केलो. काँग्रेसीन तांचे स्किमींग पयसो खंयच्यान येतलो तें खंय सांगचें. हे इलेक्शन खरेंच काँग्रेस पार्टीन सिरियस घेतला काय कितें असो एक प्रश्न मना भितर येता. कारण जाचे भितर तांणी सांगलां की आमी गृह आधाराक जी आमची स्कीम आसा ते गृह आधार स्कीम जी आसा की जाचे बद्दल सुरवातीक त्यांनीच टिका केली, जातली काय ना अशे प्रश्न त्यांनीच उबे केले. आणि आयज ते सांगतात की जी गृह आधार आसा ताका आमी 5,000 करतले, बरोबर न्ही, 5,000 करतले म्हणून म्हयन्याक. आतां 5,000 जर केलो तर आमी हिशोब मांडलो, हो जो खर्च आसा हो खंय तरी 700-800 कोटी रुपया पर्यंत वता. आतां हें जर करतलो जाल्यार तेजे खातीरचे पयशे कशा पद्दतीन उबे करतले, तेजे खातीरचे तजवीज कितें करतले, हेच्या संबंधांतली कांय स्पश्टता तेंच्या मनान आसा काय मनान ना, हे हेजे वयल्यान लक्षांत येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राती वास्को नीव वाड्यार एकल्याचो खून, बॉडी उडयल्ली मेळ्ळी. ताका कोणे तरी फातरांनी चेचून उडयल्ल्याची ताची वळख पडपाक मुश्कील जाल्ली. ताची बॉडी सगळी रक्तान माखिल्ली. वास्को पुलीस चवकशी करतात. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण ती बॉडी खंय हिस्ट्री शीटर सॅबी पात्राची. ताचे आड जायते गुन्यांव रजिस्टर्ड आसात. ताका मारपी कोण आनी ताचो हेतू पुलीस सोदतात. तेंच्यान सांगलें आमकां कितें म्हणून कोणा मारून उडयला इतकें. आमी लोकांक मागीर तुमी पुलिसाक ना, पुलीस लोकांक सांगले, रिस्पॉन्ड केले.
investigation is at a preliminary stage. I can't tell you anything, but it appears from the scene of offence that a murder has been committed. The deceased person has been identified to be one Prasad Patra alias Sevi Patra, resident of Chikali, Vasco. He was also earlier involved in a murder case committed about 18 years back. Further investigation in progress to establish the facts and also to trace the accused persons responsible for the said crime. साळगांवां गोवा फॉरवर्डाचो उमेदवार मोठ्या व्होटिंगान येतलो. बीजेपी बरोबर सेटिंग गोवा फॉरवर्ड न्ही काँग्रेसीन केलां. लुइझिनाचे बीजेपी बरोबर सेटिंग म्हणून काँग्रेसीचेच फुडारी उलयतात. ताका लागून आग्नेलान फटीच्या आरोपांच्या भानगडीत पडचो न्हय म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो सल्लो. पुरुळेकर खंय सध्या भिला तो प्रेशर टॅक्टिक्स वापरता. But this kind of setting with Parrikar that GPCC President Luizin Falero has done, and this is not what we are alleging. This is what the chief spokesperson of the Congress party is saying. आग्नेलान आपल्यालो फॉर्मातान म्हणजे आपल्यालो सपोर्ट जय साळगांवकर डिक्लेअर करतो. कित्याक पडपाचे तो तूं आनी त्रास करून घेवपाचे ना. कित्याक लोक तुजे बरोबर नाय तूं आतां एग्री जाला पडची प्रेस कॉन्फरन्साक. सो आग्नेला कडेन हंबल रिक्वेस्ट करता की लुइजिन फालेरोले सेटिंगाचे आयकनासतना तूं डायरेक्ट आतां आमच्या बरोबर जय साळगांवकराच्या प्रचाराक येवचो. We are the only people who are fighting against BJP, wherein the Congress leaders are fixed with the BJP. You tell us on one occasion we have left the BJP. It is we, Goa Forward, and JS represents Goa Forward. The police machinery is being utilized by the state BJP government to pressurize the opponents. एके वाटेन शिवोले मांद्रेकाराक उडोवंक सेक्युलर विरोधक एकठांय जातात जाल्यार ब्रेस्तारा शिवोलच्या काँग्रेस ब्लॉकान शिवोले गोवा फॉर्डाक तेको ऑफिशियल डिक्लेअर केल्लो. त्या उपरांत शुक्रारा साळगांवचे सरपंच आनी पंचांनी गोवा फॉरवर्डाक साळगांवां तेको दिलो. साळगांवचे पंचायत मेंबर सगळे आयज जयेशा बरोबर आसात. आमचो फुल सपोर्ट जयेशाक आसा. Agnel himself has been fitted by the BJP. Now Agnel is master of spreading rumors. I have worked with him and I have seen how he works. He goes to most of the minority houses and he says that Jayesh is filtered by the BJP. Now since people are not believing him, now he started telling people that BJP has changed the symbol to coconut. Now it is with the people whether to believe him or not. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. कळंगुटी तरणाट्यांक व्यवसायात फुडें काडपा खातीर टुरिझम वाडयतले म्हणून मायकल लोबो सांगता. बागा हडफड्या नागवा वाठारात टुरिझमाक चालना दिवन लोकांक काम धंदो दिवपाचो ताचो प्लान. 5 वर्सात त्या वाठारात केल्ल्या वावराक लागून लोक उमेदीन तेंको दितात. ते पळोवन उमेद जाता म्हणून मायकल सांगता. आम्ही आरपोरा नागवा विलेजीन कॅम्पेन करता. मोठ्या प्रमाणात लोक भायर सरलेलो आहा. बागा एरिया जी आरपोरान पडटा, आरपोरा पंचायतीच्या अंडर, थिंगासून आमी स्टार्ट केले फ्रॉम झेवियर रिट्रीट सेंटर आणि आता आमी साकवाडी कंप्लीट करून आमी मायनाथ भाटी भितर सरलो. लोकांची उर्बा पळोवन चड खोशी भोगली. जे काम आमी केला ह्या विलेजीन नागवा आरपोरा बागा विलेजीन त्याचे फळ आयज लोक आमकां दिता. आणि लोकांची आनीकूय अपेक्षा आहा की ह्या विलेजीन बिझनस वाडचे आणि आमचे यूथ बिझनसान भितर सरचे. त्या खातीर आमी हिंगासर चडशे युथाक सांगला की दीस एरिया वील डेवलप मोर इनटू ट्युरिझम सेक्टर. घेऊया एक ब्रेक.